godinama prete, godinama selu. Kako Srbija mora doživjeti čelično kupanje. Leto 1914. godine. Europa je zadržala dah, stojeći na ivici ponora koji će uskoro progutati stari svet, dok su u velikim prestolnicama diplomate još uvijek razmenjivale note, a vojni orkestri svirali valcere, na Balkanu se već osjećao miris baruta. Mala kraljevina Srbija, tek izašla iz dva iscrpljujuća Balkanska rata, našla se pred najvećim iskušenjem u svojoj istoriji. Nije to bio samo rat, bila je to borba za biološki opstanak. Austro-Ugarska monarhija, moćna imperija od preko 50 miliona stanovnika, odlučila je da kazni svog malog suseda. Beč je tražio brzu, brutalnu i efikasnu pobedu, vojnu šetnju koja bi slomila Srbiju pre nego što jesenje lišće padne. Niko u carskim generalštabovima nije mogao ni da sanja da će se ta šetnja pretvoriti u pakao na jednoj planini u severozapadnoj Srbiji. Na planini koja se zove Cer, pozicija Srbije u tim avgustovskim danima delovala je beznadežno, vojska je bila iscrpljena, magacini poluprazni. Nedostajalo je artiljerijske municije, uniformi, pa čak i običnih vojničkih čizama. Mnogi regruti drugog i trećeg poziva stizali su na zborna mesta u svojim seljačkim opancima i narodnim nošnjama, noseći od kuće hleb i veru da brane svoj kućni prag. Nasuprot njih stajala je balkanska vojska generala Oskara Počoreka, moderna, sjajno opremljena mašinerija sa najsavremenijim topovima i neograničenim resursima. Počorek, guverner Bosne i Hercegovine, bio je vođen ličnom sujetom i željom da se iskupi za bezbednosni propust tokom Sarajevskog atentata. Njegov plan je bio arogantan, koliko i rizičan. Umjesto očekivanog udara sa severa preko Beograda, odlučio se za invaziju sa zapada, preko reke Drine, verujući da će brzim manevrom opkoliti i uništiti srpsku vojsku. 12. avgusta 1914. godine austro-ugarske trupe prešle su Drinu. Invazija je počela. General Počorek je bio uveren da je iznenadio Srbiju. I zaista, prve vesti sa granice bile su alarmantne. Treća armija generala Pavla Jurišića Šturma, koja je branila taj sektor, našla se pod strahovitim pritiskom. Ali Šturm, stari i iskusni ratnik, učinio je nemoguće. Sa svojim malobrojnim snagama usporio je napredovanje neprijatelja dovoljno dugo da vrhovna komanda shvati šta se dešava. U srcu Šumadije, stari vojvoda, Radomir Putnik, iako bolestan i vezan za postelju, povukao je potez koji će ući u udžbenike ratovanja. Prepoznao je zamku i naredio hitan pokret druge armije prema zapadu. Komandu nad tim manevrom imao je general Stepa Stepanović. Ono što je usledilo bio je marš koji se graničio sa ljudskim mogućnostima. Na temperaturama koje su prelazile 30 stepeni, u oblacima prašine, srpski vojnici su forsiranim maršem hitali ka Ceru. Znali su da je brzina presudna. Ko prvi izbije na grebene Cera, taj dobija bitku. General Stepa Stepanović, strog ali pravedan, bio je svuda, na čelu kolone, među vojnicima, podižući moral i goneći trupe napred. Nije bilo vremena za odmor. Svaki sat kašnjenja mogao je značiti kraj Srbije. Kombinovana divizija prvog poziva, sastavljena od prekaljenih veterana, dobila je najteži zadatak, da u toku noći ovlada vrhom Cera. Bila je noć između 15. i 16. avgusta. Nad planinom se spustila teška letnja oluja. Kiša je lila kao iz kabla, a grmljavina se mešala sa zvukom točkova topova koji su se zaglavljivali u blatu. U potpunom mraku, kod sela Tekeriš, dogodio se sudar. Prethodnice srpske vojske naletele su na austro-ugarske trupe, koje su, uljuljkane u sigurnost i ne očekujući otpor, spavale. Počela je borba prsa u prsa, haotična i krvava. Bljesci munja i pucnji pušaka bili su jedino svetlo u toj stravičnoj noći. Nije se znalo ko je gde, linije fronta su se mešale, ali srpski vojnici su imali jednu prednost. Borili su se na svojoj zemlji. Bitka se rasplamsala svom žestinom. Narednih dana Cer je goreo. Borbe su se vodile za svaku stazu, za svaki proplanak, a naročito za dominantne visove Trojan i Kosanin grad. Artiljerija je grmela bez prestanka, a kada bi nestalo municije, radili su bajoneti. Austro-ugarski vojnici, iako brojniji, bili su šokirani žestinom otpora.
Njihovi komandanti su im obećali slabu i demoralisanu vojsku, a naišli su na zid od čelika i inata. Na padinama Cera kombinovana divizija je ispisivala stranice besmrtnosti, jurišajući na utvrđene položaje i potiskujući neprijatelja korak po korak. Među tim hiljadama bezimenih heroja sudbina je ispisala i neverovatne priče pojedinaca. Tu je bio i Momčilo Gavrić, 8-godišnji dečak iz sela Trbušnica. Austro-ugarski vojnici su mu pobili čitavu porodicu, roditelje, braću i sestre. Mali Momčilo, ostavši sam na svetu, naleteo je na 6. artiljerijski puk Drinske divizije. Vojnici su ga prihvatili, obukli mu malu uniformu sašivenu od starih šinjela i on je postao njihov saborac. Najmlađi kaplar na svetu, dete vojnik koje je umjesto igračaka držalo bombe, postao je simbol stradanja, ali i nesalomivosti srpskog naroda u tom ratu. Cer je bio svedok i modernizacije ratovanja. Upravo tu, iznad cerskih grebena, dogodila se prva vazdušna borba u istoriji. Srpski pilot Miodrag Tomić na izviđačkom zadatku susreo je austro-ugarski avion. U to vreme avioni još nisu imali mitraljeze. Piloti su pucali jedan na drugog iz revolvera u smrtonosnom plesu iznad bojnog polja. Iako niko nije oboren, taj trenutak je označio kraj viteštva i početak ere u kojoj će se smrt sejati i sa neba. Ali rat nije bio samo junaštvo. Bio je to i užas. Dok su se vojnici borili na vrhovima, u selima u podnožju i širom Mačve, austro-ugarska vojska je sprovodila sistematski teror. Civili, žene, deca i starci ubijani su bez milosti, sela su paljena, a imovina pljačkana. Čuveni švajcarski kriminolog Archibald Rice, koji je došao da istraži ove događaje, bio je zgrožen onim što je video. U svojim izveštajima svetu je preneo sliku o kulturnoj Europi koja čini zverstva nezamisliva civilizovanom čoveku. Ti zločini nisu slomili duh srpske vojske, naprotiv, ulili su im strašnu rešenost. Znali su da se ne povlače samo pred vojskom, već pred dželatima svojih porodica. Prelomni trenutak bitke dogodio se 19. avgusta. Srpske trupe su silovitim jurišem osvojile Kosanin grad, najviši vrh Cera. Padom ove ključne tačke, austro-ugarska odbrana se raspala. Ono što je počelo kao uređeno povlačenje pretvorilo se u paničan beg. General Počorek, suočen sa potpunim debaklom, izgubio je kontrolu nad svojim trupama. Austrijski novinar Egon Erwin Kiš, koji je bio mobilisan u austro-ugarskoj vojsci, zapisao je u svom dnevniku riječi koje najbolje opisuju tu katastrofu. Armija je potučena, to nije povlačenje, to je rulja koja u bezumnom strahu juri ka granici. Mit o nepobedivosti carske vojske bio je razbijen u Paramparčad na srpskim planinama. Gonjenje neprijatelja nastavilo se sve do Drine. Srpska artiljerija tukla je pontonske mostove prepune austro-ugarskih vojnika koji su pokušavali da se dokopaju bosanske obale. Drina je nosila tela osvajača. Do 24. avgusta teritorija Kraljevine Srbije bila je slobodna. Neprijateljska noga više nije stajala na srpskoj zemlji. Pobjeda je bila potpuna i veličanstvena. Cena je bila visoka. Hiljade srpskih vojnika ostavilo je svoje živote na Ceru, a hiljade su bile ranjene. Ali Srbija je opstala. Vesti o srpskoj pobjedi odjeknule su svetom kao grom. U trenutku kada su saveznici na zapadnom frontu trpeli poraze, a nemačka vojska nezadrživo hitala ka Parizu, mala Srbija je prva zabeležila pobjedu protiv centralnih sila. Daily Mail, Figaro, New York Times, svi su pisali o čudu na Ceru. Ova pobjeda nije bila samo vojni uspjeh, bila je to moralna injekcija za CEO saveznički blok. Pokazala je da neprijatelj nije nepobediv. Zbog svog briljantnog komandovanja, general Stepa Stepanović dobio je čin vojvode, pridruživši se redu najvećih srpskih vojskovođa. Upravo u tim danima slavlja i ponosa, ali i tuge za poginulima, rodila se melodija koja će postati simbol tog vremena. Kompozitor Stanislav Binički, inspirisan hrabrošću vojnika i zvukom bitke, komponovao je Marš na Drinu. Ta koračnica nije bila samo muzika.
Ona je bila zvuk pobjede, zvuk prkosa i zvuk sećanja na one koji su ostali na Cerskim poljima. Posvećena je pukovniku Milivoju Stojanoviću Brki, komandantu Gvozdenog puka i svim onim znanim i neznanim junacima koji su svojim grudima zaustavili imperiju. Danas, više od jednog veka kasnije, planina Cer stoji tiha i mirna. Šume su prekrile nekadašnje rovove, a kiše isprale tragove krvi, ali sećanje ne bledi. Spomen kosturnica u Tekerišu čuva kosti onih koji su tog vrelog avgusta 1914. godine rešili sudbinu rata. Bitka na Ceru ostaje kao večni spomenik ljudskom duhu, dokaz da boj ne bije svjetlo oružje, već srce u junaka. Bila je to prva saveznička pobjeda u Velikom ratu, trenutak kada je David porazio Golijata i promenio tok istorije. Na Ceru je Srbija pokazala svetu kako se brani sloboda,